enti me ka kire mo say Ajagurajah ho ya na awieyɛ ebeba finally abusia asɛm no akaya critical aya critical Avraham Ben Moshe one Ogyam any TikTokers oma be clash with Ajagurajah after say young don abegu nani was here young don I expose Ajagurajah finam we expose no ama some of Ajagurajah church members no ejai asole ahai Penyah block media let's say any dem obe like video no other one but subscribe button subscribe click notification icon of latest updates na ba chere wa join the mama e will comment section so ba so no share for enya bia share 18 bro video say young don ebe ka say na eye ne ya 80 opa Ajagurajah chew atemodi no obelieve say eno na cause that edit that adena ba no so ye deporting akọ South Africa it no sere Ajagurajah fa ne bo ne nche na ohun no bo na face no all the adesreda to Ghana for any say ne na no say ne say ju to hia $90,000 Emma that day no Ajagurajah be ye dey be cast oh no na young don sa o kunantwe 5 esie wo because of young don ntino so better na say me kumanantwe maako 5 say young don Ajagurajah bofo mi emfa young don every US emragana number 2 ne won kire no twedem yeye eba busia 2 days time young don esaba back on the internet eba expose Ajagurajah say hey also Ajagurajah adwen na hweye hwenye no na bia anya ne ahwenye ba no ohwe di Ajagurajah beka eni nsem a ono ankasa na dofo ni bi ebekeka ema adu eba e na media sa ba edadwa but Ajagurajah bo eni wodua mu ema obekasa on the internet I was over to say trouble so for for cabinet mani odi for cabinet masusu ni de na Ajagurajah ni obi ahoye kede Nyankopon twedi ampo ase sa ye na dum sa ye ne pe Ogyam minye ni paboni ni ana no pay info bebre afre me papa obi ayo oboni ade na do ni mebe mu papa pachomo amofre me no nti mchire mu chire mu anti ase obi ani se no sidi ni sunsum ye na dwuma obi biara odi awrade ye adwuma biara so wo ye na de a onfa ma wonko aso The Bible states, the sins of the father shall be visited on the children. Dimi asem mi nka wasem biem. Yehwe. Sunsum masem a time. Sunsum nsem a time. Na ahantan na Pharaoh. A man nyame kwaman destroy easy. Nanka nyame nu to bit ma destroy easy. Egypt. Because Egypt had their own gods. But Pharaoh, ahantan ni dwe ni igonti, eni yemi enhwinti. Yami say Misrim. Nti do bia kan bia no. Mate. Abo abisu, was say yehwe. Number 2. Young don. Se captain season po mi bitimi di chair na. Wo, bitimi di achew. Jahantan what? Ija idwe no. Kanu kure chiri nipa. Young. Kanu kure chiri nipa. Enya sade ye koye no ye be say miem. Scientific. On se msi no kasa boko no. Jai pressure na afa wo no. What? Jai pressure na afa wo no. Ni jai. Brafom. What? Jai tron jai bibia. Wan kasa woni mde wo fem. Nti to stop being egocentric. Captain Zizambo metim di achena enyewo. Ti jai what? Masa bi tufu. Jai. Oya sa ho kire ne be ye mo. What the make a chiro no? Oya sa ho kire ne be ye mo. Ka cho se wo ekum enka ho. Ya di ntina dam be ka cho se me nyem na mama oyare. Ba wa ho kire de enka ho. Tunfu. Nya adwen sachara. Mark Nana me kaso si mini hwe. Ya afi de obi a woni hwe no so obedome obi ni ne ma. Ade na akere na kwankere. Ana so of man kase yi. Obi ni bibia na oye empty a. Woye ade a ye nko kire se wo ko kire na kwankere. Anya adwuma nti na problem saying.
onim nam ho a ho nan na afu kasa bomidin observe me mpentokwa ntokwa ne peme efe mu D4 kwa benesiama enye obi anam so no so na wusa eno ana Ogyam Avraham Ben Moshe any TikTok say Ajagurajah then na cause ha no mo say wunye hwe Ajagurajah wunye hwe wo wunye hwe da bia wo so da wadu mu say wunye hwe any o ma be clash with him. And 7 January 2026 mijina se obi amedi odi4 kwamnesia ma achi ache magina di ache makono ho abompa ya mameda magina di ache se enedua me resign afi odi4 kwamnesia ma nche mi di so egu fama because odi4 kwamnesia ma ama yondon asise adwuma ma ama adwuma na toye so because na minim say obofo Ajagurajah na me gini di first no na nka obetuma ama ehwehwemu aba say akwa ne yale ampa nti say obofo Ajagurajah antima ehu say yondon yale this time na say yondon we di na dwen kitikitu yi abehihye adwuma ma ya ma obofo Ajagurajah ehu di a na ti say obofo Ajagurajah tama me gini di say oba kokora nti mi di so egu fam say ma resign say obofo Ajagurajah ontimi mo am bi because wa hu say yondon o nyale ama yondon we abe hihye adwuma maye abe boki ato yeso ama adwuma na so cd ama say yondon edidi matam dia na chese ba bia me de me ho kwotwere osofo odifo Ajagurajah side na me de me ho twere no me hu say me de me ho twere ho a enye yie biem tie na me kan mayi me ho afi osofo odifo kwamnesia ma asori num obofo Ajagurajah nso me nhye na se biem mayi me ho afi ho because wama yondon adisivu yen wama yondon agumanum ase wama yondon emankrofo odi matem wama yondon emankrofo kikan kwasesem kirem ntino me de me nka se obofo Ajagurajah me nka se wonka no kure ba me simi de sese de wadi me hwamo this time nti ene dua me ka se ya mayi me ho afi asori num pia my name is Etu Aboba. Asa Ajagurajah wo yankura hunu antivirus make a heaviest no so wo yankura hunu o gbogba wo yankura hunu hwini wo wo masada tnasia carry as wo she parat of kura wo ni bi wo de ne ya azan eni kase ho hia eni meku obi eni obi awu no na oje ho fans. Hey, wo, bonsam, awieyɛ mremu bonsam, uni she, yana ma twa nantwie, nyom dom me na me twa nantwie num, na nkwara na so be mo twa no. Ye be gina wo so ma utrum nyina ate fifire. Sa nkwase akeka na ya okeka no media ne so na panyi bi antimi mfre ntufo no. Sa wo jimi sem no. Kwase to obi awo de ba no mema acha. Wo be mo obi atwa. Kwase na ona ka cha sa wo adu. Ene mekasem ene mebusa asem Mr. Ajagurajah me bache wa enye ne bonne so nso analysis awona na maya mi bebusa young don babon trainer o ka se o yale se ni bebre no Ajagurajah de nim se o yesunsun mu adwuma unnim sunsun na anim huhum nsem me pacho wan kwan hwe hu se I didn't boy and can a trana because at the real would be pray who band Tembeka say, Una warrior sano. Say, I just to grow so. Now, men and I saw me video be say, or your TikToker or so or Judy passes on you wouldn't be him to say, went to me and Shurama. I could have read an agony about the theatre play be too sad, and went to me and who says some yonder air can or boadia. Then there is a question back, oh, Mr. Ajagurajah. No craning yammy and my auntie say what? Una na me to me penchere muka kara. Why? Jemuni say. Ajagurajah, you win training now, open. She could tell him. Ajagurajah, I never can afford to so sour. Ajagurajah, I never can afford to so sour. If you show video, you can say piano, 3 penny answer womb. Jackie in a baller.
I'm for public chow, I beg me with Ogyam and for you in ma. Me, I'm for you cross a crabbing no. From your one and you would you grammy. The answer of my baby castle, no, in America. So because I want someone new or crummy. Not because I'm but then some grand new crummy. Me near you, but what the power. But I am a pet. The brother, Tempiana, the way you be at that one thing. Ajagurajah, I can't know what you son of Grano. What Jimmy Papa? The brother, the way you not that one thing. Na kwa video bia ye nua baby aye afa kwabena sia ma Ajagurajah ho Ajagurajah kwabena me de ontumi mbom din ba ma me ka sem nkyerɛw fa no kure nante wate na jai ehunahuna wate brafom why na rollings mumpoko opredodo kwabena mama ni pe nyina hu se wo nka no kure Obofo Ajagurajah kura wunnim baby a wufi kura wunnim so free Nigeria so free Portugal se wo papa na de ne ja wunnim me ye panyine sen o papa minnim no ansa ye be wo ti be na me bu no me Avraham minnim wo papa ansa ye be wo minnim wo papa na wo ya abofra enye bibia na ye kan obi ensuro obi o ye nua ba na be kasa wa Kenya sasem afa young John asem ne ho ene adwempanye ne issue no a na wo mpese obebodin no wo tumi ya di kunipa wo tumi ya di sai wo bi ba kwabena so wo tumi a eye me ya po se me kan wa asem na me de wo ba mpo abem kwabena wo tumi a ya tise wo ba yale kwabena sa koda ne yade enye sa de a na wo ye nipa bonini a wo na wo ye abofra no because to me ye video e ka se wo be sei wo bi ba me wan bo midin na me papa ni mpo a me ni wanya no wusoro me na me ba kwabena brafom wate enye sa wo de wano na honhom bi abo wa hwe ho afi ti de me ka kire wo no se wo de wano kokoti me ye me wotumi when take time honhom bi onam ne ba bi ebebo wa hwe ho brafom wate na ewiase eyesum wate 40 kura wunyai tobo wate yentie ye nua ba no why 2026 ebeye de brutal ye nua ba no kasa ne yonko Ajagurajah kwana kokoti na akire ho young don edi bone wa didi mpenifo atem wakasetia chief imam wakasetia atikokooso wakasetia police mpenifo mahama mo wakasetia di pakese kese wo manim waji obesika amage na bonidua ana de wakoti na US ana kama arich boy no ana boy ne ho kire no wo firi nyoma be joda ho ana no ho garlic jene obe ji ade na tawa ni aso baba wabe obe yokuntan wa asanim se wo no ma boy no kwa ho hiehiem tumi be pa na wo to no wo wa wo no ma boy ne kosa ho di ade sa na ma de wo de twa ho hye hu no na enti ana e mo bi se ye nsuro wo 2026 mo ti Ghana honom na mudi nsem hu na mo hunu hu na nkrofo ne be ko ni boot to boot I'm telling you e de ahwenra no boy na didi mpani for time say mama boy na take accountability of nkwata sam na boy ni di no wo sani o mo say yen kasenti ya pani yen nyese right any wrong mo be kire boy no wo ba be di ade na tawa ni ate say ya wo na wo wudi abo anya no na wo sa na wodi ade bo adwempa hini tirim wo na wodi eyayi imagine etu na uku adwempa hini all vengeance belongs to God not you. You have no power, you have no right to kill anybody. So say when uku adwempa hini dia and I make catch say shall come and him will come about you very soon. E dey say no you have nothing. I'm telling you. You have nothing. Ana muri ni pasa. Ana fo say man na odi atwa ho ahia ni ntino no ana masa. E mo be say yensromo. We are here for you. This 2026 we are here for you people. What kind of nonsense is that?
Boy na di nsɛmɔne, boy na di nsɛmhunu. Let the boy take accountability of his actions. You are there, and your men and mama na ho. Who to me say or take a course one na? Who to me say chief mama na? I wona wa boy na aye di endien. Master mama ji we nta wani ase garlic. Bibiara wo de ho ba be jira mu. Wona wuku na ade bad in panity money. Just imagine what nonsense I can ho asem. Master ko pepe betina, ni anwe ya ho. Na woni ni pa o man no dodo. E di asem. To me be na wo. Wo so wo to me fa ba me so na ye hwa ade. Na wo sa ade na again ye na again tina nsuom. Da na again igbo dua na o ti nsuom. E na nsuo togu ne so. E na ne totsi fo no bo ani dua. Sa de na again ye no. Woni ma de woni to me ye wo sa ade enim. Woni ntumi ye wo sa de na again ye enim. A obedi we yata wani say e woni wa ma boy na ya ho no. Go and sit somewhere. For no it's no baby tina me anwe ye ho. Ehwene hwina nko a. Wabna I said your babesi ade ne nsese ne bo e challenge o. Adani ntonturowa obabesia. I said your de ne nsese ne bo e challenge o. Obi ensoro obi o. Kwabena unni hwe kwabena de owa ne honhom a Nyankopon de bo wo a wo de nam ho. Kwabena bra fom tinyansa sam abai wa ne kan. Jabusiafo ja comment wase ho. Why? Adwena anya adwuma abode ne bre. Thank you. Sa wo bebo wo nua bo ache dam. Na wo nua bo ache na kosi sei. Wo nua oni ni free maame ba akoyem. Yetumi bie wa no sa wo bebo wo nua ne dam. Ese de wo gu nua ne ho fi ene na yere. Sempo ya mpapo se wo nua na ya wo bone a. Ye video am do picture to ho na ma boldin. You also ye be man now de me be na fe no te wona e na Mr Legacy e na ne bana memeba. Agro na wudi. Ye mfa Mr Legacy. Yes. Me did the Avraham Ben Moshe. Me so de oji wudi ye be man. Fa picture e to ho say na bo me din. You say yes. Udi me masem. Oni mark nya asem wo am mark din. Why na ne nya asem want me body din. Yes. Said you usuro me papa no. Aha. Ibra form omo aguregu no omo no akwa we pa wo na be fa me adamfo wo de che wo pa e na be pe me adamfo on say mo live went to me and deny e me man ka se me na me ba TikTok first there bi me e na me be introduce so TikTok ma wo se bra so na me fi se wo ye badwen ba ye nyanseni a wo ba betufo na me nim se de wo de ba no te kwa bena aha unne hwe kura na memba kampo se sunsun famu ntokwa para akura wonni bi kwese ntade ye ton wo wato ntade no moton na se kan bi asa akoto doboro ba esa wo nkraman wo powers ya fa dobo ba no koma Ghana police na tra ho why ja o comment wase ho ehuna huna kwa omo bibi kura mo nkasa kai bye transport Obabeki Mawura ho men kasa if you say wo you be at the carry Becky. I've been buying Becky. I hear Becky. And Mawura ho da. Ya na so be wuni asie no a. Wa wo tre asie no a wo didie no na say wa wo yesem na nkunu no. Wo fi so fa ho adi ana. Kwame Nkrumah. Wo Atamis wo Rollins wo Rollins yire wo it is Ajagurajah won se wa yes keke sa sem we e ma beke adon pa yire beke ayire beke ababonten Ajagurajah fa san ho e hwade wo de fa san ho e hwade Ghana fo no ati so no se wa se usu ban nu anya jimi no nu anya no me no no nya me kase no a Ajagurajah Ghana for be two so sa Ajagurajah won say my video bi am say ohun ahi ase ba ka fa ohun nyina no tape no wo me ho ma ko ye so se wa hwe amon for papa say Ogyam men fa mo abonten Ogyam men fa mo abonten
Unia boache kra frani busa no say video be na wo boache ho. Ensem be na ohun anyi ka kire boache. Ajagurajah wo jimi o. Wo jimi ene wo ba na asori atia wo. Ene oba me dome no, ene me dome no, ene oba no so di wata Ajagurajah wo pa wo be hunu. Wo pese wo bie so a. Kana fo be bie so a kire wo. Media de me ka o. Mitufo ba mintu shabre. Ajagurajah mitu yiri bi na mintu yiri abayaba. Wo pa fa san ho 2026 enkwa wieye kra hwede kana fo be ye ho. Na agrada nim se ye do no. Na agrada nim se kana fo do no pedi fo do no. Be dru sa mu na agrada ko tum no. Ajagurajah wo pese wo si agrada efiri wo si na na idea. Kana fo be mu hu gibre. Masa dwi yon don asem yu sa mantiase. Ye de di ra spiritual and spiritual etifas wo. Enti sa sojani na ni trimi ni rasta se bode ni kwati sumi no. Ni rasta mu fi se mefi no. Enti onu so intellectual na obetena onji onu so ntimi anyu su na adwen na because mi wo ase ho kwa na ma bi kura ka se eye setting enti intellectual na sa doctor Yekum na ni trimu fi se mefi no enti onu wa hu se akowe on se da adwen ni so because on se me twe me ho ntem because me ko akire ba me ma say aponche no me ko akire na makọ prepare na masamba enti me ko akire ba na mu se no asem no me nwura mu biem ba sa kwase we die o se nya daji tra so he munka na ebusa ya me se me ka kire mo se Dr. Yekum no ye kwase ampani a awoye jimi a ne hu kankan a mamu ma ne ha mo onu ne kama ne me no abie me o ka kire mo se obi jama mama me po a se me po na me nam me tie silandi biju na me sese nkofo ne ma nti se mi wura me chima hye ayinum dia keji num dia me nyanya no because wa kama hye buom no wasan be bie me nti me munya me na me mpo because ajimi we me see so a me pema ansa mfama nkose buo num dia ne me see onya ne ho onya homa bi kura no afa so sa kwa no mi hu soja ni a wajimi sa krada we so soja ni awurade mi nim soja fo bi o mo wa ha hu se we mu na soja ne sa kurasi ni we o enti mi se agise wa be peme de ma hyedam mo kan che ne se o me bie na obie mi no mi se ne ma dodo no me peme no fa on san lock me enye sa de a da bie be bre ne ka Dr. Yekum said wajimi na watu na ni efie no because on ne ko fa ne yire baaye nti wo se oba no so jimi nko na odi tifie wo ntokwa kwase we agise mu nim no se me na minim no me ne kasa wo be fra na ntokwa nko a nti mun kan kire ne se me se o me kam nhye ebuo num ansa nye sa de ne hu nya nto no my name is to abu nti mun kan kire no ma me pia Chile wa jo ma me e wo comment section. How you Penyah Block Media.